sound ki za the hinam sound khat ve na te swaitin hi ki za nai tu ni tha hin topic ni an sei khom deu hin kanomen ha tu ni tha news ve ho chon I heading ma hin news velo holding avelin sei kit leng Twin ha life a hung du hozo si na bon chawin ni tha pa ken bolin zan point thot hozo si jong na bon chawin zan pa ken thot in hi Twin ha news achun tuni khu chun Manipur state government free movement trial a bol now chu in phung do vin free movement hi Manipur government chule government of India chi tha sa te ding a go hian free movement chi tha sa ding a go hi tuni kho chu trial bolo hi patep na bolo hi passenger gari thai sa ding ti hi atu pi pen hi state sunga boin ho su thip ding a solution ni pi ham ti hi agialo hi le akilom pon free movement chi sa ding free movement chi sa ichi galetul hi iti asu beijing ding ti he go de zong hiding he state government free movement oma hil galetul beijing ding agel dan vin omi ai lai chi alungelo hi agel khil jeb diu ham ti hi mi zo si ngai dan khare hi tuni khu a free movement trial bol cho kangpu pia konin imphal airport chan gari na solvin gari gate solvin Gari gate ho chu Manipur police hole Central Armed Police Force Central Sipai ho BSF ho in Gada bolovin Gari driver zong chu Meilhei le kuki hilo zadang namdang ho ahian passenger khat jing cha jong tolo wa trial bol passenger khat jong tolo wa trial bol chu ipi jong phachom ni na passenger towing passenger ho to ngam lo le hi free movement I chanin trial bol hen lang I chanin security force on guard bol jong le pi phachom ning ham ti hi lunggel ngai dan khare kangpu pia kona imphal zone ho chu 6:15 velan ki pando airport chu 7:30 jingkalam ni dan segile minute som thu vela chan an thongvin chule Sekmaya kona group khat an ki panda win gari som le nga hi win senapati na zone win Kapupi district a kho khelova senapati na chi oi hi chi jong chu passenger gari ho chu atol driver zadang namdang ho ai security force so police so le Central Armed Police Force ho security phat up pe over pui oi passenger lo wa chi senapati khopi chu Zinka 8 AM Velson Gathunowin Zinka Nidan Gate Vela Gathung Hiwin Tuni ko a trial so anachai thawin trial bowling a good zong hi ki masalo hi iti a he trial en ball put wang wa he passenger pan nalowa trial ball chi pi pachom ning ham ti ye hin khatna chule abula ka seibanga chen I chanin trial ball zong le a towing a chi le va le ding passenger hon ngam lo wa I pi pachom ning ham ka ti no me sam no mai le lo thelo free movement chu sai a boy pen I boy na pen on sam nom na dinga solution na dinga demand ki nei ho fulfill bowling ki golo super hit ding ki golo sam na sim do ma sading sam no mai le free movement hen ti zong ai lo chamaum ding free movement ki ti chu I chanin
Scorpio helang i charin boy pi jong le atouring mi ho passenger at chingam no ari pi free movement lo nom ham kati no mai apoi mo pen sabnal monom dinga to gon he government in sim za leo lo thing zo diu ham ti he ngai da nei tu ni ko trial ball chung sang cho pa be bi save hin tin tu la ai topic ni saving ka go nei Abeihihlai hi chi chung sang thu ho hi som chakhat na ho ko nin zong na ngai hlau tin chule ani na ka sei go cho tu la hi Meilhei ho ku ki te gam sunga hung Vahlut chule ku ki ho Meilhei ho gam sunga Vahlut ti hi om chim tan gale tol hi ki tha tu ki matum lo na hi so thim zak tan ti hi ze hin a Meilhei lang hin ei mi lang hi win ki neglect thim hi tale kilomin I macha boinom to ponte ti dana hi ingai nep thimu dani nom tan yangang pok pi aga Vahlut te ni wang cha chapangol hi lo hi la hin mi pi hing kum som li lenga ki ti chu mi hem kha chun kum som li en pha ting le a hin khu a ke khat lung di na hi ta mi pi hing kum som li lenga mi ni en yangang pok pi bazara ga va le thona yangang pok pi bazara hi ta aga chi thona police on in hu do wa in tha do wa hi wang pharum ta in Meilhei hon ima na lo man po vin chule Meilhei khat tui som jang ham tui nom jang ham tui som jang le kilomi hi chi khusunga ga Vahlut pa jang cha dam le binin ong po do in Meilhei ku ki khusunga ga Vahlut pa jong dam le binin ong po din ku ki te ni Meilhei ko yangang ku pya ga Vahlut te ni jong dam le binin ong po din hi chi thu ho hi ke ma ngai dan jing si a hiloin mi pi ho ko nin zong ngai dan ho anala khom hitin tu ni la hin comment pha web zone sim hitin haban ban hin siming katin ni la pha in bol ho zo si ni la pha ken thodin ni la pha in thod hoi wang cho hin sim dang katin anake thim ti si sei hok kimin life in bol le kati le nong life se de ki pa me sei nom zong le nin sei the hi sule aban hin Eliezer baite ama hi ka het khilo le Israel ga maum sopi is Eliezer baite le kilomin mitha pa ken bolin ken zong sule aban hin si se hokimin an se hi football trial akibol le mubana ipi kibol ji ham yesu ke ve tua free movement trial akibol abolo hi thina manna hungum di he namlam kai ho ki tha ke lo vo I che sop yo se ho ki tu se hi tu ni Khoa free movement trial ki bol chung chang thu che hin state government in information ima cha ma salo hila free movement trial hin bol hin free movement sil ha sa na ni nga tu ni Khoa cho trial hin bol hi tan hi chi free movement trial ki bola hi le abana chu ipyung thung ding ham ti chu yet so hilo hi zi hin namlam kai ho ki tha gelwin lang panla ding dan gelwin ti hi so pi se hop ki ba kun komen a hin abana hin so pi ke hau kip st an komen simite free movement chung chang thua a hidin kpi kmc sule mot bunga kolewai ho sing thei ta na diu sing thei ta na diu wa ibet suyo nga ye sei thei lo wa ki buso na thei ye hi I chong he na gel kho hitin abana sa sam gang te ke tu lang news ke tip ta poi pi ki ngai zong le lam kai ho ima bol do lo dio mi ching che ei ho sum ne na dinga ngol che I chi so pi sa sang
gante akun komen hin ama hi gangte ham gante ham ke pon gante kisunin lam min lun akunin kigel phau ti lam kai ho chi so pi lam min lun akun hin sule banin es kamboi hokip lumung ta chi sawa ma ho jong lumung ta achi le thi phat leo lading bola milgam ni hi ichi hi so pi es kamboi hokip thu se hin abanin se hokip trial bol sa hi vo condemn bol vo nam lam kai ho abanin Stephen Kongsai sarpani tha pha na tom ngai na sunga khin ki thang at pi the pi pa me sasang gante ma main separate administration building ihing nai sai po ve chi sanga free movement zo kale dei tai ichi nampi panla na ho hi thinglel sa mi tam ta om hitai ki hi phot chen na khana hin boymin hokip sarpon hla pha na news ken ngai saya kong lu de hi na dam dam nam kadam jing nai zek cookie sar leilon gam thu hin update o abana hin aminio zc salon pu thing thanga ka gum le imal la ka heta pun imuk menu ipiti tam imuk menu hi tua hin 60 days se namlam kai on pha ate pio hin 60 days sunga hi political movement bol na wa SOO group hoto MHN political dialogue apat diu ti hin political dialogue bol na diu wa demand abol hin political dialogue ahin pat lo wa hi le 60 days zo ting le ni som gu bong ki chai ting le hin ki pinna hoi sita ki panding hi tia thupon ki bol sa hin ipi hele 60 days si October November date 8 ham 9 ham le hong ki chai ding 6 ham 7 ham la hong ki chai ding hin hi chi chan hi nam lam kai hon pha da te mo hin hi chi sung hen wang so political movement ki bol hi progressive ma jong chuti da ga sei thi be se sum pon tin it's 60 days phat ke te pi hong ki chai king le wang so i piong so ding sei the hinai poi life in ve hi mi zal som gu ble gu hin ki paumin mi tam ta in life in ve tu ma sang langa chu life ki bol ting le mi zagu sagi zanga zali ti hi deu zin ahin la tu hi apha jong he vai ge thim tan zan nidan som hiding hitan ichi ji ai mi jong hi tambe se lo in ahin la khom khomin an velew hen jingla thaila le life ve man lo hon jong in ve tho ji o hi zen a pho pon tu ni la ai holim now hi free movement trial ki bol chung chang thu che hin hi chi free movement trial ki bol hi izo ai su pi pa win sei bang chun free movement trial ki bol hi condemn bowling dowdaling ti hi and say ai la lam kai hon ipilungel to gon ngai dan nei diu ham chu a ke hepon lam kai ho akona zong jing ko le thu pho no te ding su ta sanomen abula ka sei bang chun free movement au mana chu chamnom ding hi pon samna au masang sin I chan gain free movement hongdo helang I chan gain free movement trial bol hen I chan gain free movement chi ha sa go jong leo a chi ding ho chi ngam lo le phachom lo ding kang pu pi a khon tu ni kho abol bong ma chan airport zone ding ho Scorpio hen lang convoy gari tam ta paten Scorpio hen security hon security force on paten veng bi do hen lang airport zone ding a chi ding ti jong leo koima a chi ngam ding ka ta san pon chi ngam ngam lo thu I pon gale tul ki chai lo la hi jin koima sa a chi nom ding long ka ta san pon
kang popia kona airport zone ding kiti chu nawa athe hian Delhi Mumbai Kolkata Bangalore chiding ho adinga chu Imphal airport a kona ga len do le nawa sel jing nei ahin la gal ki chai lo la ya Imphal airport Meilhei ho area ti aga ho pa jing ding chu koima numbe se din jam ka gyal pon kata san pon alang khara Meilhei ho jong sekmaya kunin Scorpio henlang phate in security van binano in Senapati chan puiding bo jong leo Meilhei ho jong Kangpopi district hin ho pa wa Kangpopi district hin ho khel ling chu angam diu kata san pon hizi hin a thu pi pen state government ahin central government in a thu pi pen a angai tu di wa te chu samnom na ding zo hi phate in focus we henlang sam nahi sa masal zo leo free movement cho sa hi ji sam na ting le kyo to na ting le free movement cho sa hi ti hi ka sei no mai sam nong lo la bai la free movement the ding ham thil hi thei lo pe khat ki bol dan in kamoi a kho di pon government in pilunggel ne a bol ham cho i he po vin chule comment habanan simaitin azole ei mi te ni thu Meilhei pa thu pha seinu hen ei mi pa sopi kamgin lal chongloi milong ho chena khosung makhana kuna kiman pa thu sim chungchang thu ho chomcha an sei ki reiten kolbu hau aman an su chu ei mi te ni chu athinom hon hin te mila aga Vahlut chu ki hetalo ei mi te ni hi pi athinom hlon chi pon tin ahin la yangang pupi bazar nga kaiding ima cha ti ta pon te gale tol jang hi abei to bang hitai ati hlon jok mai the a phat mo le tu ni ko a free movement trial aki bol mo nga chu amanin jong gal hi hamum lo ham trial aga bol hlon jok mai the dam se laung ki le hlon le ki pau me ti mai hitin sapang mol khat to in a bol jong le thu khat a hin mi pi hin kum som li lenga pasal ni mi pa hi hlon ding ta saname aga chi hlona dam se laung ki le do hlon le ki pa pi mai hoite amani kyo hi pon ke ho ko ma jong hin ni khat hi mi pa khat hi Meilhei ho chen gam sung hen gari sim ding na chi boy security force so hin tu chang ge hai free movement se wang wa hi Aadhaar card phata check a bol hin Aadhaar card check a bol vin hi le ei mi hi ji chuna sol no po vi sol leo gari sim ma chi go da nei ama ka se banga chu yang popia chi te ni jong hin ni ma cha ti ta pon ti hi agel hon ni ding hi a hin la police so security force so panla na zalin damle bi din hin tha do vin comment ban simuitin amin yo jesi kichi selin nin se pin ka ki pa mo mo nge new so jong ka ngai jingi ki pa me sat min khong sai zan pha NN ama ko na comment chu sarpa separate administration ki mu lo le ka so pipa le ka chapa phu la te ding hi isi so pipa he hi ga le tu la hi a chapa le a so pipa yen ena da thau iding hi en a so pi sangam thina man na tu ho mel ma ho khura thina man na tu ho ading hen nadi set jong le ain sunga to bang thil su thung ho ding hen nadi set ding hen izi hin nam kai ho hin nam pi hi win nam mi te zo si hi win bon cha wa hi separate administration muna ding Meilhei ho noya kit na lo dinga hi panila diu hi tha bia kitip na nom pi pe no hi Meilhei noya kiti chu Meilhei ho so pha ding ti na hi tan masanga chu chang ge ai noi se teo tu aga le tu la kum thum yung ki do na wa hong ki do nu mu wa Meilhei ho to inform ki do le i chang ya in so pha diu ham Meilhei ho gam sunga lo Vahlut ding ki ti jong chu
ho dinga thil ha sata hi ni ta administration khatnoi ai khom le allo thelovin state capital lama ho ko ma hi ji chun capital ai chi na di hongomin tin na to na tham ding hen lang chule ep lampang hi jong le capital ki ti khat chu ki pel theilo hi ichi na di hom jing ding hi ji chun Meilhei hon i hin bol na diu Meilhei hon i hin noi sin na diu chu mit si na jong ki mu jeng the hi ji hen ha ta bon chawa i pan diu hi angain e ho tu khanga ho jing se loin i tu i cha khang ge ya Meilhei ho chot ha Meilhei ho noi si hi lo na dinga he tu phat pe ta hi pan ha ta ila diu hi ki tep na no mo hin mang boy comment cha sumin e hin hlep thla diu hi sumin e hin hlep thla diu hi ki cha dum ta hi abana hin mangin to thang comment cha kuki cha te Meilhei gama ga Vahlut jiu hin kuki political movement asu no pha ki go do hi ti thei khop se din ka gele hi na chan khat jong omen abana hin ta chapa mar sarpa Meilhei khot thu pa chu i chan apha ta mo all dom tam ole alel the na lai ham head num omi sarpa ichi isu pipo kamgin lal chongloi ama hi the what's point journal in and say na wachun aloi pa ga tha hin gypsy khanin anunga zui che hen aloi pa ga thain ahung ki le lang hin chu anung anazui jing gypsy chun analam tinovin cha chu pui mangwa sekmai apui lu wa thidi se da vo hi tin hin so da hi ahil committee on tribal unity ho press statement chu akiven hi le Supermena akuna amahi lemahong area mi hin lemahong gam kaya ain zona achi pena kiman hidanin sei kiden hoi zo chu di ding ham wang chu kichi be se pon ko tu hona sei na wachan aman jong he valley based insurgent group so Meilhei thing noi mi ho ti kukin KSO Southwest Sadar Hills on sei na wachan arambai tingol ati chule the what's point journal jong chun aman ho hi arambai tingol ati hiti hi ji hin press statement isu do thingol e ho jong hiti e ho thu sei jong ki kaldana lo na ding hin kidong tu masa hen nang hoi zo chu ham chu ki sei zole aki chi lo hil ahi ana hi le Meilhei thing noi mi Meilhei terrorist team a group mino ki pha pu da phut hen nang hile a phazu dem ti hi ka gel an khaten sei no mai ko tu hon sei na bachun ama hi lemahu army ke ma hi na tong khat danin sei Supermena akuna ailam zone danin seven IP chui le version chum hela IP chui jong la akiman chu kiman hita October date 2 zan October ni simni zana hikiman he the what's point journal sei dung zui hin sei le October ni simni zan nidan som vela ki mandanin ain so da we the what's point journal te thu so cho ken azing October date 3 ni Khoa so dinga ka zi do ai ta ka not do ai ahin la cross check ka bolin Meilhei ho news ka ven ai ho news ka ven ai mi CSO ho akuna kam seng hong po di ham tin kana gal do din press statement hong so do din kana ve dai ahin la imsan ki mu pon the what's point journal ho to so cho cross check bolna ding kamu lo ji chun kana so do pon ko tu hole KSO in ain so do akuna chu kain so do ki be aji chu thu so ki di hi so khila hele ki phatla mom ji source khat bo se a ki mu chu ki so do hen la anadi lo hile ki phatlam na lin ta ki ni ji so na ki so do pon the what's point journal ten an so do chu kana mu hi ji do sa kana koi ta le do sa kana koi hen a hin la ka se banga chun chung changa thu so hin bol midanga kan mu lo ji as kan so do lo hin
Meilhei terrorists aman ho hi arambai tingol hen lang valley based insurgent groups PLA UNLF pre-pak KOIKL ipi group hi song le aman chu Meilhei tingnoi mi Meilhei terrorists hi win KSO ho seidan chun arambai tingol khalo seidan hin valley based insurgent groups chule kotu ho seidan chun amat ova Meilhei kusum khurkhul atiu hi ichi leilon khonoi lang spinning mill umna chungla akhwa hi spinning mill umna hi loitang khuno hin loitang khuno chungkhut ahin alain khurkhul ti hi thingthang le phai chin komla avel khwa hin khurkhul khwa sports university umna noila khu ahin hi chi khurkhul khusunga hin apuyu vin vo ta vo hin achil thang jing danin awmi security force on aga hu do awang hin avo now nasata avo hi ji chun aki do do ding jong hi hat lu the ding danin awmi thulu ki mudung zui chun ama hi senapati hospital a ki zenjing la hi danin ki sein Meilhei hon thading hila anavo hin ahin lawang padung ta in ama pa ki puimang na thu ake hele het chun security force on gang ta in action in lawin montin gam thina ahin hole win hile ahin hold the win ahin tha da wai security force on gang le gangin pan la lo hile atha man yu na lai makhan kiti hi liang mi ho che na khusunga hi khing jang le makhan ki ka makhan ko ma ki manai ko tu in makhan khusunga chuta bang thil su athuna chunga san makhan khomi ho chungin jong thi mo san le liang mi ho hin pan pi tum nei lo danin aki seizing win neutrality ata maintain bol danin ki seven ahin la akhosungwa chuta bang thil su na chunga ko tu in liang mi ho thi mo na chan win liang mi hon an het phau helang het pha lo zong la khusung wa thil su ji chun thi mo chang ninga lom hi win su bang sit na thei ho gale tu tha bia kun do sa thei su bang thil ho zale nam ki ka khet khil na pin do sa thei ho cho a khumi hon phata a opposable wa ado dal wa a hi le Meilhei ho lu sa lo diu ngai Meilhei ho na lu the lo diu hi Meilhei hon ka gam sung wai ta bang sit na nong bol wa hele ke hole ku ki ho ki ka azong boina hlung thei ke khila ping lo thei ti a opposable diu anan ding Meilhei ho sa lu sa lo hil ning ngai chu banga chu ku ki hon zong bet sa nen kangla tung bi kom la akhon e ho zong kilut hen lang Meilhei ho tha ding mat ding ga ki go hen lang hile kangla tung bi chunga Meilhei ho zong lungdam lo ding hi kangla tung bi ki ti chu Nepali khu hin Nepali khu khon ki pan sa hen lang Meilhei ho ki chang thejing hen lang Meilhei ho ki that hen lang ki man le Meilhei ho Nepali chunga chu lungdam lo hil ding chu ta banga chu makhan ki ti chu liang mi ho chena khu sungen liang mi ho chena khu sunga Meilhei ho lut le pol le wa chi le wa le ku ki te adinga lifeline a kini highway a kini hichi lampi a thale ku ki ho ana kilam tina ana kimana tharing mat ding bola kim bola a tharing kun chawa security force on aga hu do hi chi ji asu liang mei ho I chanin ki sei thim hen lang I chanin a thim thu sei jong leo liang mei ho jong thi mo hi we ti hi ko tu ho sei chung chu na se ken jong sei no mai liang mei hon press statement an so do vi amin min achun Meilhei ho thi mo chana liang mei khusunga hi ta bang thil ki bol hi thi mo ka chan we thil so ding so no nga thi mo ka chan we te kon nem ne son le kha khat so do chu ipi ha ham phata neutrality maintain a bol no mu wa gale tola panglo thil pha dei mo mong hi wa hi le a khosungwa Meilhei ho a that le sa lo hi ta bang thil se a bol sa lo hil lim ngai ki jong ka sei no liang mei ho jong hi Meilhei ho la nga hi open ta abia lo wang wa hi abe ove ki ti le sei wa lo di FNCC ki di jong
liang mei ho to Meilhei ho ki thua ki sim do Meilhei ho mouthpiece hi bovin hi chi ho loi jong hi zi hin chile va le ho allo chelo a hi jong le security police ho squad be ipiham khat be panglowa zanoi alam thla ti yong ki bol da hen na a hi thei chanin su noya lam kilam thla hen na adi sera hi chi makhan liang mei ho chen na vela ho kang la tu mi chung la ho a ho in ki ho da le zanoi hen ku ki te adingai bit na pe no hi dinga hi thil se athun masanga ki vian kalwala phaum lo hi ji chun to akunin alo chelo extreme emergency hi lo nga la hi zanoi hin po do da hoitin alo chelo po do na dingum song le team thing dewa gari ni le thumpe hi to Meilhei ho aram bai ting ol han lang Meilhei thing noi mi ple lang pripa khan lang ipi pa khai song le ki mai tu pi thei khop ding hilin him le thal hil ki pu hi song le ama ho ki din te pi thei na kham khut choi thei thei pi thil chem ham ipi ham hei cham ting cham choi thei thei diong ki choi lang ki chi na lai le phana lai aji chu prevention chu ki su dam sanga ki bian chu phazo te the na lai ichi gyal kho de de to se di tu masanga ki bian kalwala pha lo hi izi hin zanoi hin ei thei chanen ichi lam pi hi hoda te ring go te ti hi nami te katep na no ma hin Meilhei hon hi sadia ei bol na ngova Meilhei hon iso pi khat det tu ni a thadinga apui mangova security force ho ja hung so cha ham ei hon la Kangpopi district ku ki de khosung tui som jang het khelo tui som jang hin isi khosunga ga Vahlut khat bit khe cha asam zangcha kiling lo hilai tha do so lunglin the jeng ven a phathau thoin ipi le achi sa chu chi hitan Meilhei hon wang chu ei ho chunga he khotu na le ngai lut na ki ti neu cha chu eni lo hi dan chu approve hi ama ho gam sunga ga Vahlut jong hi lo ilam tha naw muna eina lam tinova ei madwa thading mat ding ei bolo hi Meilhei hon wang e ho hi melma muin ei movin thading mat ding ei go jing ve hi ji hin gale tol he ki chai ti lovin ching thei den hin ko mangoi tin yai ngang pu pia ga Vahlut te ni banga chun hin ko mang po ti jong ka sei no men chule tu ni kho chun viral video khat kan mu ki den siro to hing kian chule khunoi la a khu phai mol ki thi le klom het khile ki ngai da mo ti phai mol to siro bang so luin a khen mai hing kian ki thi ho lui ichi gun lui khun a khen ai gun gal langa ngamana ga chiwa ko nga ki tol wa ngamana ga chiwa Meilhei ho kharin ahin no na ahin ho set na thi no muham ibola lang no pha ham nei noi siu ham ta so nga cha sharing agot na video clip khat kana moi hizi chun gale to lum da poiti po itin hi cha ngamana chi te ni bang chu hin that leo ki cha hi jing hin that na tui lo sa jong ki cha hi jing hizi chun ki vian kalwala pham lo ngai mat di jong le e ho siren Meilhei hon e to kha pha lo ne di mun ho chen ki man hen lang gun lui pang ta em ka het khilo le phai mola jong so SSB kem khat um he security force of novel ho chun ki thale hen lang security force in amu pha lo na mun ho kan hi the chanin jong ki chi da na la hen lang hi le phana lai ni ngai Meilhei ho area a ngaman ho ita ai galu jong sa lung sitin avelin bol da talew hen kanom he jing gal hi gel ne potin gal ki dis gal hian tu a hin president's rules in pha chom khan hi alang alangin
ki khoi to hi zong le gal su ki chai lo hi gal su gal in koi hitin gal aki chai nai pu ti hi ilung thimuin koi che hitin gal iti le ki chai ding ham iti a hi le gal ki ti chu kyo to na ahuma cham nong ki sema ki cham na huma understanding ahuma agreement khat ong ki sem ting le cham nom tai ki ti thei be me so to bang kyo to na so to bang agreement sang sia chu gal abeitai ki ti thei lo hizi chun gal be lo lai hi zin kinom sa po hitin Meilhei ho ko sunga bazar kai ding igor ho jong chun ngao hitin zan khang zan vaya Meilhei ho to kinai namun buffer zone la hwai vale ho jong ngao hitin ching thei ten hin ko mang hi te ti ka sei no ma hi chule tu hin comment phabe sim ki ro hitin comment ni to bang banguma an sim ki ro te ta chapa mars sei chan hi in sei ta na ban hin hau kip thang boy sir separate administration omlova chamna thu ki sei hiwang pha ka sa hi be e hung ha pano news ngai no mo me yenge ha panai paningo movement bol na wa jong hi ha ta pan la di wa hi ngampu kuki athinom hina ta o tu ge ya gamgi hello cho gamgi hi hai lo hel di wa hi ima tipun te tia gel nep na gal noisi kitile di zoding hin gal anoisi thon je a Meilhei wala ga ba lut thon hin a hin kum kho thon thing lo lai hin tin hi je sundam selin ong ki le thonin aban hen lal thang tuipi lal separate administration movement in hoichan i pha ta vem abula sun ka seitan tu a hin political dialogue om naling hin phat kitep atep pi o hin namlam kai hole cso ha hen ni som gup sung phat atep pi o hin chin som gup sung ki chai ding le movement hi save wa hung chi tha ding hi ta sanomin i ta bang movement hung chi tha ding bang so sei the nai poi lam min thang lot jam ni tha pha sar hung ma chal jingo kpi lang khat ve be hungo ngai nge ichi Cookie Journalist Union lam kai hon khatwe KPI lang building to gon kine ya hien pathin pass ai le khatwe wang so idam wa hi le hung Vahlut trading nam lam kai ho khatwe hi kiau lim pi ding ti hi lung ti tu lung gel to gon kine ya hi ze hen khatwe wang khung Vahlut nan te moi nu akichi sel jing in ki pa mi punanga kunin thu ka chin ji e ki pa me el hen khulal khung sai ni hla pa so pi nang thu sei hoi ki chi jin kain ki pa pi huma sal jingen ki pa me pathong i thi a ki mat sa thei ha ichi isei tawin makhan ki ti chu liang mai ho ko sunga hen ama hi achanga hin gari newa achanga chi hin gypsy a ananga wa hi ichi Meilhei thinoi mi ha hen anamar wa Meilhei ko sunga polu wa tharing ana gut pet ta wa security force on aga hu da wa hi singam thado kuki kain lapna na e ahin azona lang ta an hitai kana mu wa lo da na hi e ho poi nong lut man zen ki pau me abana hin sasang LH khung sai gam sung wa hi public day ten lam kai ki tun do poi mo hi e hing lam kai hi public to kyo theding lam kai ki ti cho public day ten hi ding ngai lam kai ki ten ting le asu boy ding asu no pha ding i ma saum da hen la mi pi day ten khadin e hin lam kai le teacher mi pi voice a hin tuin ha asu pio sasang LH khung sai thu sei hi mi pi osoya mi pi dei thena in la chi divin gi dei sawin san neu ho kip ki paw mi sir dam son en hinge nang ho zo siang dam son on lang ha paw go gin pi go na dam nam nam sir pa hinge kadam jing nai
Lun ko say how ki pa mi tu lai ta a guidelines so zatia ding nin phun lo so e nge ti a hi khat le khat lampi ki ko mu jing ding nga in tin tu ni tha a hin hat so ta life in bol tawin life in bol now hi ong so thim tan hi chan chu ana hi sa oitin life bol sungwa sei hil sei walum kha le ki ngai dam hitin tu ni a in a sewa free movement trial bol na chung chang thu le ku ki te Meilhei te gam sunga bazar kaiding powai ka chi ho chung chang thu i sewa he free movement trial ki bol cha idawang response hungum ding hambang se thei pon jingle thailand ve hotin ku ki se so ho ku ki lubu ha kona idawang don buna hungum ding ham ai lawai le akho poi hi trial ki bol so passenger achi ding lo powai le apha jing anti diu ham ai lawai le jingle hen don bu diu ham cho anagal dot mai hitin chule to akunin ku ki nami pi te zo sin hi chigal hi aki chai nai pu ti heutin gal hi not tha po hitin Meilhei ho chen gam sunga avela chi kiding gota po hiti so pipau kam gin lal chong loi thading mat ding a godo chu gel do hitin hizi chun Meilhei ho gam sungin ga Vahlut kit po hiti ti hi asaina pen sei no ma hen tu ni a I holim naw ngai ho zo sin chung chi win ki pa thu khin phong doin chule vai nunga hin wedding ho zo si sungin jong ki pa thu khin phong doi na bon chawin dam sel win lang pathin in nam piu pathe bu ta hen ka ki pa e